السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله العظيم حق تقواه، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل وهو القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Mahuli mga katautay manghuran haagam Islam, in muna hitukbar na to, in pagsyarang syukur pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Sin masi paisab kita niyo, yahanugharaan sin Allah ta'ala, dain habang salingkat-lingkat ni'mat, amuna in ni'mat kabuhi ini mga palangruan haagam Islam. Pila nasadya din ha mga manusia, nag-angan-angan haadlaw ini, hakarna sadya sin amu in tumunay, sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa sumagawa haparsawawan sin wala na din doon kanya in ni'mat kabuhi, wala na sila kailu nakaabot paadlaw ini. Na din hasawab yan pagsarang syukuran na to fa Allah ta'ala, sintia abot niya paisab kita niyo din ha mga salingkat-lingkat iban sarayaw-rayaw adlaw amuna in adlaw ini mga pananguan haagam Islam. Damit yang salawat iban salam panabi na to pilihan junjungan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Haparsawan sin nabi na to Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bukun hat in agama simaplag doon hakauman nila sa sumagawa haparsawan sin nabi na to Muhammadin sallallahu alaihi wasallam simaplag in agama pagkatiling kalalam mga palangruan haagam Islam. Narin hasawab yan mga palangruan haagam Islam, in mawdu na to haadlaw ini, misanda kuman biya mga maniyuk-tiyo, hatungod sin pagbahasahong al-imanu wa taraituhu. Pag-iman, iban na sin mga dan labayan bang biya di in sumung, gumanap, in pag-iman sin tiyap-tiyap siulakan deng katutan yung mga palangguan haagam Islam. Atawakan in mawdu na to haadlaw ini manjari siya dihilan na to title amuin hajatul qulubi ilal iman. Hajat sin pangatayan maun paamuin papag-iman. Na in pag-iman bang masabot in pag-iman
insumud magtuy palawm aktal sintikilan sintiyap-tiyap siula ngandeng kato sa kaula-ula insuy-suya un manunjuki siya maun papangatayan. Sabab in iman, in bubutangan niya, doon siya halawm sin pangatayan sin manusia. Damikyan in iman, law sin mga sila, ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Uno-uno na in biyunnal sin pangatayan mo, suway siya, uno-uno in tiyasdik kiya hagad sin pangatayan mo, suway siya bunnalun ang gautaan sin ginhawabaran mo, amuya uning pag-iman. Na in pag-iman, mga palangguan haaka ma-Islam, tumagna siya rin doon, haamuin pamarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damik kayang tumubtub siya rin doon haamuin, pag-iman pamarat saya hagantaan narayaw iban sinmangi mga palangguan haaka ma-Islam. Natumtumun na to, inkabuhi sin pangatayan ta ini, wa shifaun laha iban sin amu in ubat sin pangatayan ta ini, dain ha mga sakit, suway amu in dayawun ta in pag-iman ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pag-iman siya na in kabuhi sin pangatayan iban ubat siya din ha mga katan sakit mga palangguan haaga ma-Islam, amu in sakit dumagpak maun pa amu in lawm pangatayan tayo ni. Hati niya in ubat, in kabuhi, sin pangatayan, amu na in pag-iman mga palangguan haaga ma-Islam. Hangkan na in agisin nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-quluba tasda'u kama yasda'u al-hadid. Bunnal tuud in pangatayan sin manusia. Bunnal tuud in pangatayan ta ini, paggahaun siya biya sin kagaha sin dasi. Bang tadungdungan in hadis, piyang hiningud sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hati niya biyak na tuod siya hantang sin basi. Idha asabahul ma, bang bukitaun in basi, bang siya katuan, kabutangan tuwig, tanto in basi gahaun siya. Biyak dahat tu in hantang sin pangatayan sin manusia, piyang hiningud siya biya sin hantang sin basi, in pangatayan sin manusia, apabila malawa, maig, din doon kanya in pag-iman, tanto kumangi, malarak, majuljana, in manusia, mga palangguan haaga ma-Islam. Labi awla na kumangi, in pangatayan sin manusia, mga palangguan haaga ma-Islam. Na in agisin mga sahabat, wama jirauha, pagdain tiyap-tiyap sakit aun siya ubat, nangasuin mga sahabat, aun din ha mga sahabat, nangasu pa Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bang uno inbiya mga ubat niya. Na in agisin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kasratu dhikril maut wa tilawatil Qur'an wa tilawatil Qur'an, suway madaran, suway mataud, in panumtum tapakamatay mga palangguan haaga ma-Islam. Haparsawan sin panumtum mo hakamatay yaon, dumayaw sumung in pag-iman mo, labi awla na in pag-ibadat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. In hikaruan ya uno, amo na in pagbasa sin Quran mga palangguan haaga ma-Islam. Hapagbasa mo sin Quran, iban sin pagtadabbur mo kaniya, iban sin amo in pangannal mo ha Quran yaon, pangdungdung mo kaniya,
magsusung gumanap in pag-iman, kumusog in pag-iman ta mga palangguan haaga ma Islam. Karna mayta in pagtumtum sin kamatay iban sin amo in pagbasa sin Quran, tumutog siya, tumaptap siya, doon halaw sin pangatayan sin manusia in pag-iman. Ay di makna maggaganap siya, sumung siya, kumusog siya in pag-iman, bang apabila in manusia, daran tumumtum hakamatay niya, iban pataurun niya in pagbasa sin Quran, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban uno, wayazdadu khusyu'an lillah, maggaganap, magsusung, in uno in kabuga niya, in pag-ibadat niya fa Allah subhanahu wa ta'ala, haparsawan sadya sin amu in daran, in pagtumtum niya pakamatay, iban sin amu in daran, in pagbasa niya hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na haparman sin Tuhan na to Rabbul Alamin, halaw sin Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innamal mu'minuna الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sakaula-ulaha ayat ini pulang maglabiin makna sin ayah. Hasupaya kau amuin wayruun na sumaygpuat paaktal pikilan mo pagduwa-ruwa. Hasupaya wayruun na sumaygpuat paaktal pikilan mo pagduwa-ruwa. Biyaitaan kau sin Allah Ta'ala tiyagnaan in ayat kalima innama. Tiyaksis sa kaula-ula biya kau sin biyaitaan bang kau mabaya umingat humati sin mga silamatan bariman pa Allah innamal mu'minuna in mga silamatan at tinaway na pagduwa-ruwa matan bariman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum, amuin mga sila apabila masabbut doon kanila atau akan mabasa doon kanila in ayat sin Allah, masabbut innan sin Allah, wajilat qulubuhum wa abdanuhum, majugjug in pangatayan nila, hasawab sin buwa nila. Wajilat qulubuhum wa abdanuhum lit-ta'ah, majugjug in pangatayan nila iban sing ginhawabaran nila pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim, apabila mabassa kanila in ayat sin Allah, zadathum imana, magsusung maggahanap in pag-iman maun papag-iman. Ay di makna magsusung in pag-iman nila mga palangguan haaga ma Islam. Hangkan na din ha mga ubat bang apabila kimangi kimulang kimu in pag-iman sin tiap-tiap siulangan deng kaku subay niya pataurong in pagbasa sin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haparman pa sin Tuhan na to Rabbul Alamin. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Kulang maglabi in makna sin ayah. Hisyu-hisyu. In amu in mattan na marat saya fa Allah. Mattan siya na marat saya. Hakadar gantaan tiadar na kanya sin Allah. Yuwaffiqillahu qalbahu bit-taslim. Hanugharaan, taupikan sin Allah Ta'ala in pangatayan niya sin kahumput iban kahuna, kahumput sakinah, iban sin amuin pagtayma, bang uno-uno indiaak, bang uno-uno indaakan kanya sin Allah, taslim, taymaun niya in katan, karna law niya in ini, den ha mga daakan sin Allah. Haparsawan sadya sin amuin, simung in pag-iman mo, haparsawan sadya sin amuin, na marat saya kaumakkan pamarat saya fa Allah, hanugharaan sin Allah Ta'ala in pangatayan mo, sin pag-iyanun sakina kahumput, karayaw,
sarta manaymai sin unu-uno na tibayhu andaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta warrida biqadaihi magrida na siya. Haparsawan sadya sin iman, kimusog. Warrida biqadaihi magrida na siya. Bang uno-uno na, injima tu pakaruhi niya din ha mga pargantaan kanya kiyadar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Darin hasahab yan mga palangwan haara ma Islam. Hangkan na inhajat sin amu in pangatayan tayni. Inhajat niya papag-iman. Biya sin hajat sin amu in ginlupaan maun patubig. In ginlupaan bang apabila nalawa na rin doon kanya in tubig, tanto in ginlupaan manugas, tanto in panghiyanong mapatay, na hangkanda in pangatayan sin manusya, biya siya hantang amo in lupa, maghajat siya maun patubig, na biya dahat to in pangatayan ta, hati niya subay siya maghajat, sin amo in pag-iman mga palangguan haara ma Islam. Karna bang kimangi, timulang in pag-iman, tanto in manusya, makadda isab inut-inut kumangi mga palangguan haara ma Islam. Damikian, in hajat sintauna sakit, biya da isab sin landu in hajat niya paamu in ubat. Hati niya in hajat sin ginlupaan, maghajat siya maun paamu in tubig, damikyan in tauna sakit, maghajat siya paamu in ubat, damikyan in manusya, maghajat dayisab siya maun paamu in hangin. Hati niya biyahat to in hantang sin hajat taray sa hapag-iman, biya sin paghajat sin ginlupaan paamu in tubig, biya sin amu in paghajat sin manusya pahangin, biya sin amu in paghajat sin tauna sakit maun paubat, biya dahat to in hajat ta isab hapag-iman, biya sin hajat sin ginlupaan paamu in tubig mga palangguan haara ma Islam. Na apabila lumayo in pangatayan dain haamu in pag-iman, apabila lumayo in pangatayan din hapag-iman pa Allah Ta'ala, mauno na baha in kahalan sin manisya, fasada haluhu wa tahawwala ila qalbin mukhasimin. Bang apabila in manisya, lumayo na siya din haamu in paghajat niya hapag-iman, na tantutuod in manusya, kumangi na in kahalan niya. Kumangi na in kahalan niya, mapinda na in amo in pangatayan niya yaong, maun pa amo in pangatayan, bang upama kung mag-ibadat, mag-utong bisod na. Unubaha laong niya huminang na ako tawakan di, hasawab sadya mayta, hasawab sinliyayo anniya, in amo in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahaparsawan sin paglayok niya yaong, kimangi in kahalan niya, kimangi in pakaradyaan niya mga palangguan haara ma Islam. Sambil mapinda in pangatayan niya, tahawwala ila qalbin athimin. Sambil mapinda in pangatayan niya, maun papangatayan amo in sumub na siya hahinang bukon na kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang apabila in manusya, lumayo na din hapag-iman, mapinda na in kahalan sin pangatayan niya, mapinda na in kahalan niya din hakahalan marayaw maun pagkahalan mangi, din hakahalan wayroon pagduwarwa, maun na papakahalan amo in magduwarwa na siya. Watahawwala ila qalbin ghafilin, damikyan mapinda na in kahalan niya bang apabila lumayo siya din hapag-iman, mapinda na siya maun paamo in pangatayan, likap na siya manumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan na mga palangguan haara ma Islam, subay na to amo in daran pataurun
in amo in panumtum, haamu in kamatay bat hasupaya in pag-iman na tumaptap iban sumum, mga palanggungan haagama Islam. Damit tiyan sumayra isab pataurun na to, in amo in daran pagbasa sin kallan sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna inyaon din habang barakat niya, sumung gumanap in pag-iman na to, mga palanggungan haagama Islam. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وكرمه، عليه توكلت وإليه متاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المختار من أشرف الأنساب، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mahuli mga katautay manghuran haagama Islam, tumtumun na to in iman manjarisya amu in kumu manjarisya amu in maggaganap haparsawan sadjasin amu in daran in panumtum hakamatay damittian daran in amu in pagbasasin kallansin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'aun waktu in iman manjari siya mga palangguan haagama Islam maig, din doon hamano siya mga palangguan haagama Islam. Karna bang apabila lima yung inmano siya din hapag-iman fa Allah, biya na sin aki, nasabot na tukaina, mapinda na inkahalan sin manusia bang apabila siya lumayo din ha Allah Ta'ala, lumayo din ha pag-iman pa Allah. Mapinda siya din ha kahalan marayaw maun pagkahalan nangi. Mapinda siya din ha amuin pangatayan marayaw, mapinda siya maun pa amuin pangatayan masug na siya huminang din ha mga piyanglangan sin Allah. Mapinda siya din hapangatayan marayaw maun paamuin tangatayan lihap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapinda siya din hapangatayan amuin salim marayaw maun papangatayan amuin marid na sakit. Natumtumuntain katan pindahan niya ito, inkatan niya ito den ha mga amuin musibah siya di magpakpakabuhi sin manusia. Haparsawan sa jayat to sin amuin paglayo niya, den ha pag-iman pa Allah Ta'ala, den doon kimangi inkahalan niya. Na ingkatan musibah di magpakpakabuhi niya yato, na amunayat to intiranan para sawawan, mahinang nasakit sin pangatayan niya. Hati niya masuk na impangatayan niya huminang singkatan bukun kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na suwaydaran in amuin pagpangayo na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay pataurun in pagpangayo na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis biyaitaan kita sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam din ha mga daran niya pagpangayon pa Allah.
Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan namu, ya kau amuin magpipinda-pinda sin pangatayan sin manusia. Ya Allah, patap-tapain pangatayan ku hapag ibadatan doon haagamamu, hapag ibadatan maun kaymu. Subaydaran yatto pangayon pa Allah subhanahu wa ta'ala in dua ini. Allahumma ya muqallibal qulub, ya kau amuin magpipinda-pinda sin pangatayan, den hakahalan marayaw maun pamangi. Ya Allah, patap-tapa in pangatayan ko doon haagamamu, doon hapag-ibadatan kayo. Sabab bukun mustahil, in pindahon in kahalan mo din hakahalan marayaw maun pamangi. In Imam Abdul Qadir Al-Jailani, hawakto siya naasumusin hambuk tao, unulong niya in Tuhan mo makakaos. In akisin Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Allahu Qadir. Yasro na isab siya magbalit, unulong niya in Tuhan mo makakaos. In akiniya huun makakaos. Yasro na isab siya magbalik, uno in Tuhan mo makakaos. In akiniya huun makakaos. In pangasuro niya panagnaan, uno, maapunda baha ako sin Allah Ta'ala, habiha ini na taod sin dusa kung nahinang maksiyat, uno makakausbaha in Tuhan mo, mangampuni kako, in akisin Imam Abdul Qadir Al-Jailani, huun makakaus. In hikarwa pangasubo niya, uno makakausbaha in Tuhan mo, mahinang ako biyasin ikaw. In akisin Imam Abdul Qadir Al-Jailani, huun makakaus. In hikato pangasubo niya, uno makakausbaha in Tuhan mo, in ikaw yan mabiyak kau sin kahalan ko taumangi, malugay nakajawab. In Imam Abdul Qadir Al-Jailani, sambil in akiniya huun makakaus, hangkan na mga palangguan haakama Islam, subay na tudaran patutuhon, subay na tudaran hinangundang biya di inhikasusin pag-iman na to, sawab aun waktu manjari kita niyo palimun baliskatun, in taumangi mahinang taumarayaw, in taumarayaw manjari siya mahinang mangi, nahangkan na hawaktu man diayta sin nabi in hadis yaw na min du'a na sabbot na tukaina, faqala lahu ashabuhu wa ahluhu, in agisin mga sahabat ngayon sin ahli kalwarga niya, uno in agi atakhafu alayna wa qad amanna bik, uno mabuka kakaw kamu ya Rasulullah, sinmaktan kami namarat saya kaymo, wa bima ji'ta bihi, iban maktan namarat saya kami sin mga risalah, piya sampay mo diaramu, namarat saya kami kaymo, uno mabuha kakaw kamu, malawain pag-iman din kamu, in sambung, in aghi, sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innal quluba biyadillah, innal quluba biyadihi yuqallibuha kayfa yasha. Bunnal tuod in pangatayan, halawong pagmilik, halawong pagbaya sin Allah, manjariyaon pindahon sin Allah Ta'ala, diin na in amuin magkahandak kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na mga palangwan haagama Islam, suway na to amuin daran, pangayon tulong iban tabang patuhan na to Rabbul Alamin, sin amuin pataptapun niya kita niyo, doon haamuin hapag-imanan kaniya, doon haamuin hapag-ibadatan kaniya, den hasawab dan sumalawat kita ni Panabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني استجب لكم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين خاصة في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين خاصة في غزة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.